Kuthiwa-ke laphana-ke nganza kwethu kusinda kuyehlela emndenini laphana-ke wakwaMbatha-ke emaqeleni Olundi-ke uvuka izolo-ke inqwaba yemfuyo-ke yekhaya-ke iziginqane laphana-ke ifile khona egcekeni. Kuthiwa-ke zingaphezu-ke kwezingu-12 izimvu-ke laphana-ke ezifile ngokusho-ke kukamnumzane-ke Bhekeleni wakhona-ke kwaMbatha-ke oyinhloko yakhona-ke ekhaya. Uthe lezi zimvu bezikhosele-ke ngaphansi-ke kwezindlu ngoba-ke izulu-ke laphana-ke belina zibalekele-ke udaka-ke nomquba-ke esibayeni. Kwezwakala-ke izinja laphana-ke kuthiwa-ke izinja-ke zizwakale-ke sezikhonkotha laphana-ke khona ebusuku kwasa-ke izimvu zakhe-ke zifile njengoba-ke nizibona laphana-ke esithombeni. Uthe-ke akazi-ke uzothatha ini ehlanganise nani njengoba-ke yena nomndeni wakhe-ke beziphilisa-ke ngokudayisa yona imfuyo le ekuyiyona-ke efile noma-ke ebulewe. Kusho ukuthi-ke ngamanye amazwi-ke kunomuntu ngamanye amazwi-ke bona ngokusola kwabo uma ubheka kunomuntu-ke ngempela-ke abasola ukuthi-ke kungenzeka ukuthi uye wafika wazidlisa noma wayifakele ushevu. Ukumcaphuna laphana-ke ukuthi-ke ngilimele kakhulu ngoba-ke angisebenzi. Uthi sekuphele-ke izinyanga ezinhlanu ngamiswa-ke khona laphana-ke emsebenzini. Izingane-ke bezifundiswa-ke yizo lezi zimvu khona esikoleni. Uthi-ke bese ngidayisa-ke izimvu-ke noma-ke bese ngidayise izimvu-ke eziwu-10 eziyishumi. Ngamanye amazwi-ke uthi-ke manje angisazi ukuthi-ke ngenze njani ngoba-ke lezi zimvu yizo ebese ziphilisa-ke umuzi-ke wakuleli khaya. Kusho-ke laphayana-ke umnumzane-ke lo wakwaMbatha. Uma siqhubeka kodwa nalo lolu daba uthi-ke angazi ngizothatha ngihlanganise nani laphayana-ke kusho yena uMbatha. Impilo-ke uthi imile njengoba-ke kungekho-ke nosebenzayo khona kulowa muzi. Uthi-ke bebethembele kuyona le mfuyo. Uma siqhubeka kodwa-ke nganza kwethu nalo lolu daba ikhansela-ke liye laphawula-ke ikhansela umnumzane-ke esikhumbuzo-ke Khuzwayo lithe-ke lesi sigameko-ke sibathusile kakhulu. Laphana-ke uma siqhubeka nalo lolu daba uthe banethemba-ke lokuthi-ke uma-ke sebehlolile kahle-kahle-ke isimo laphana-ke bazobe-ke sebebona ukuthi-ke umndeni ulekeleleka kanjani. Kusho ukuthi ukuze kwazi ukuthi-ke bephinde mhlampe-ke nenye imfuyo-ke. Uthe lento-ke iyaqala ukwenzeka khona laphana-ke endaweni yasemaqeleni ukuthi-ke kungavele-ke kufe imfuyo nje ngendlela-ke engaqondakali kanje ngoba-ke umuntu bekuyisimo-ke ngoba-ke uma bekuyisimo sezulu-ke esizibulele besingeke zife zonke-ke kusho ilona-ke ikhansela. Uthi-ke bekukhona-ke ezizosala. Ugcizelele ukuthi-ke nemeya yakhona-ke laphana endaweni uyithintile-ke wayazisa ngalo lolu daba noma ngawo lo mshophi. So nganza kwethu-ke intengo yazo lezi zimvu-ke sezizonke-ke nje uma kuthiwa-ke ziyabalwa ibalelwa laphana-ke ku-50,000 wamarandi. Ya ake sikuvalele laphana-ke odabeni luthi-ke izimvu zomndeni wakwaMbatha ezife ngendlela-ke engacacile-ke Olundi isona-ke isithombe lesiyaya enisibonayo njengoba-ke ngisifakile bafowethu. Ake niphawule ngalo lolu daba ukuthi-ke mhlampe nina ikuphi-ke enikusolayo okungenzeka ukuthi mhlampe-ke ubaba lo khona umuntu abangazwene naye noma-ke kungenzeka ukuthi nje umuntu onomona-ke ngendlela-ke ekubukeka ngayo. Kodwa-ke kuyacaca ukuthi-ke lezi mvu zidlisiwe-ke umuthi-ke noma-ke ubuthi ekugcineni kwakho konke-ke odale ukuthi-ke zigcine zifa ngendlela-ke ezife ngayo. Ake ucommente la size umbono wakho kwi-comment section. Ungakhohlwa ukusubscribe uphinde ulike le video. Danko.